Faci Beto wamaze kuba yamaze kugeza Kongo ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bwa diplomasi, aho ubu ngubu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kubarizwa mu bihugu bifite umwanya mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kugarura amahoro ku isi. Kandi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu mwanya wa none ifite intebe mu kanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe kugarura no guharanira amahoro muri Afurika. Ariko kandi nanone ni Faci Beto uyu munsi wa none uyoboye umuryango w'ibihugu bya ICGR, bino bihugu bigera kuri 14 bya Afurika y'Uburasirazuba yo hagati. Ahangaha kandi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi wa none iri ku ruhembe rw'imbere mu bigendanye no kuba iyoboye ku bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nako mugenzi wabo General Neva uyu munsi wa none ku itariki ya 14 agiye kurara ahawe inkoni y'ubushumba bwo kuyobora no kurongora uno mugabane wa Afurika ugizwe n'ibihugu birenga 55 n'abaturage barenga miliyari imwe. Bose agiye kuba bari imbere afashe inkoni y'ubuyobozi mu gihe kingana n'umwaka umwe ahasimbuye mugenzi we Joao Lorenzo wa Angola. Ariko kandi nanone ni inkuru ikomeye, ni inkuru itari nziza ku Rwanda na Uganda, aho ibi bihugu bishobora kuba bigiye gufatirwa ibihano icyarimwe nk'uko mwabibonye mu nteko nshingamategeko ubumwe bw'Uburayi yari iteranye igihugu cya Uganda, ndetse by'umwihariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'umuhungu we w'injiji cyangwa w'umupfapfa Muhoozi Kainerugaba. Abangaba nabo bamaze kugarukaho, mwabibonye byinshi twabigarutseho mu biganiro byatambutse. Ibi bigahita bijyanirana no kuba u Rwanda narwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kurwotsa igitutu mu bigendanye na diplomasi, rushinjwa kudakura ingabo zarwo no kutubahiriza amasezerano Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasinye ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize i Washington DC. Ubwo rero aya ni amakuru tugiye kugaruka mu buryo burambuye kandi mu buryo buciye hasi cyane, aho tugiye kujya deep yayo tukareba ngo mbese ni iki ibingibi bihatse. Ni inama irimo irabera ya Addis Ababa aho uyu munsi wa none ndetse n'ejo ku itariki ya 15 ibintu bizaba bikomeje kugenda neza. Ni mu gihe kandi ni itangazo rikomeye Faci Beto amaze gutangaza yuko imyanzuro n'ibyifuzo bya Joao Lorenzo bemeye kuzabyubahiriza. Ibyo byifuzo ni ibihe? Nuko ku itariki ya 18 ahagana ku isaha ya 6 z'amanywa imihande zombi niziramuka zibyemeranyije, intambara igomba kuzahita ihagarara mu buryo bwo kugira ngo hategurwe ibiganiro by'abanyekongo muri rusange. Ahangaha ariko nkaza kwibaza ikibazo kivuga ngo ese ko Faci Beto yemeye guhagarika imirwano ku ruhande rw'u Rwanda na M23 bo baraza kubigenza bate? Ese mu gihe Kongo yabyemera, Faci Beto akabyemera, ariko izi nyeshyamba za M23 n'abaterankunga bazo bo bakanga kubyubahiriza, Kongo yakuruwaza amaboko FARDC ikabyora bakayirasaho ikahunga? Ibyo byose turabirebera hamwe. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza no kugira igicamunsi gihire cy'itariki ya 13. Intebe ebyiri z'impanga icyarimwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iciye agahigo ku isi mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba uyu munsi wa none niyo yonyine ikoze aya mateka. Nta wundi mu perezida uretse Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wundi wayoboye Kongo wigeze acaka agahigo. Uti byimeze bite, byifashe bite kandi bihagaze bite? Ni intebe ebyiri z'amateka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga, impinduka ikomeye muri diplomasi kuri Repubulika ya Kongo. Ku nshuro ya mbere kuva yabona ubwigenge Kongo, iki gihugu giciye agahigo icyarimwe aho cyicaye mu kanama k'umutekano n'amahoro k'umuryango w'abibumbye, ndetse ikaba nanone yicaye mu ntebe z'akanama k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi rero nibikwereka ko kuba muri iyo myanya yombi ni intambwe ikomeye ku rwego rw'ingamba ndetse n'intambara hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho birushaho gushimangira ijwi rya Kongo haba ku rwego rw'umugabane wa Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ku rwego rw'umugabane w'isi muri rusange. Ni mu gihe ibibazo by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo bw'iki gihugu bikomeje kuba ku isonga mu bihangayikishije akarere n'isi yose. Usibye kuba ari ikimenyetso, uyu mwanya uha Kinshasa urubuga rwihariye rwo kurwanira inyungu zayo, guharanira amahoro no kugira ijwi rikomeye mu biganiro bijyanye n'ituza ry'akarere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yakiriye neza umuhate wa nyiricyubahiro bwana Joao Lorenzo Emmanuel Gonzalez, perezida wa Repubulika ya Angola, kandi ikaba
inashima imbaraga Angola ikomeje gushyira mu kugarura amahoro arambye n'ituza mu karere k'ibiyaga bigari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero iramenyesha abanyarwanda n'amahanga ko nyiricyubahiro bwana perezida wa Repubulika yemeye ihagarikwa ry'imirwano mu mwuka w'ubushinga mu mwuka mwiza w'ituza ndetse n'amahoro ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Bisobanuye ko Kongo yemeye ku mugaragaro yuko kuva ku itariki 18 saa sita z'amanywa intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo FARDC nta sasu ryo rizasohoka, ariko nanone iri hagarikwa ry'imirwano rishingiye ku buryo bwo kugenzura no kwemeza umukono no kwemeza iryashyizweho umukono ku itariki ya 14 z'Ukwakira 2025 iduha rifite intego yo kwemeza ihagarikwa nyaryo rigenzuwe kandi rirambye ry'imirwano binyuze mu buryo bwubatse bwo gukurikirana no gukemura ibyabaye. Bikubiyemo kandi guhagarika byihuse kandi mu buryo bukomeye aho ingabo ziri, guhagarika kongera imbaraga za gisirikare, guhagarika isimburana cyangwa guha ibikoresho ingabo zigaba ibitero, kubuza kugerageza guhindura uko ibintu bimeze aho imirwano ibera, ndetse no guhagarika inkunga iyo ari yo yose y'amahanga ihabwa imitwe yitwaje intwaro ikorera mu butaka bw'igihugu. Bisobanura kandi kurinda mu buryo bugaragara abaturage b'abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ributsa ko kwishyira hamwe ku ruhande rumwe mu birindiro bya gisirikare cyangwa igikorwa cyose kigamije guhindura uburinganire bw'imbaraga mu gihe cy'ihagarikwa ry'imirwano byabangamira ibikomeye icyizere cy'urugendo rw'amahoro kandi bikambura amahirwe yarwo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ikomeje kwiyemeza kugarura amahoro arambye mu kubahiriza mu buryo bukomeye ubusugire bwayo, ubutaka bwayo n'umutekano w'abaturage bayo muri rusange. Iri ni ikorose kandi uyu n'undi mutego ukomeye Faci Beto yongeye gutega izi nyeshyamba za M23 kuba ubwe atangaje yuko yemeye ihagarikwa ry'imirwano kuva ku itariki 18 ku isaha saa sita z'amanywa. Tuzaba dutegereje kureba koko niba Kongo nta yindi mirwano izongera kuvugwamo, ariko nanone hano hakaba harimo undi mutego mutindi ku nyeshyamba za M23 n'ubundi igihe cyose byagiye bivugwa yuko hagiye kubaho agahenge. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga guhagarika imirwano, ahubwo nibwo izi nyeshyamba zo zavansaga ndetse zigashyiramo akavuduko kugira ngo baze kuzihagarika ari aho zivuye n'aho zigeze. Ni ukubihanga amaso rero tukareba koko niba ibintu biri buze gushoboka cyangwa niba ibi bintu biri buze kubimpamo nk'uko Faci Beto yabitangaje. Ariko nanone ukaba wakwibaza utese Kongo niramuka ihagaritse imirwano, inyeshyamba za M23 zo zigakomeza kwavansa, FARDC izakuruwaza amaboko ibyihorere? Ntabwo byashoboka. Urumva icyo gihe niba umuntu aguteye nawe ugomba kwirwanaho ukirengera. Ariko nanone murabazi yuko izi nyeshyamba n'inyaryenge nibo n'ubundi iteka ryose bagiye bashoza ibitero, ariko bikarangira ari bavugije induru ku munota wa mbere ngo batewe, ngo bagabweho ibitero. Ikindi, iyi ndege za FARDC zahagurukaga kubarasa wabonaga yuko bahita bavuza induru ngo barashe ngo masivile. Noneho nabonye bazamuye n'ibirego bikomeye ngo FARDC ngo ubu ngubu irimo irafata ku ngufu ngo abagore b'abanyamurenge. Abo bagore b'abanyamurenge babitse mari ki, babitse boro bwoko ki, barimo uwuhe muti utuma noneho FARDC igomba kubashakiramo kuba ari bifatamo ku ngufu andi moko ikajya yajonjora? Iyo bagiye gufata abagore bakabaza ngo uyu ni umunyamurenge ngo cyangwa ngo uyu ni umufurero, ngo uyu nguyu ngo ni umuhima, ngo uyu nguyu ngo ni umukiga, ngo uyu nguyu ngo ni umushi, ngo uyu nguyu ni uwuhe, ngo noneho ngo turatwara abana b'abanyamurenge. Ibi ni ibikweka ko ari ibirego rero biba bidafite ishingiro. Ari nayo mpamvu iteka ryose M23 yagiye ivuza induru ngo barashweho, ngo barasha abasivile, ngo indege ngo zarasha abanyamurenge. Wabonye imiryango mpuzamahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyima amatwi bakabifata nkaho nta cyabaye. Nuko bazi yuko bari ari babana barizi, wa mwana murizi udakorwa urutozi, ari nayo mpamvu babihoreye nyine muri ubwo buryo.